Ja, spet bomo preurejala stanovanje. This is the before, kavč je tukaj. Konc dneva upamo, da kavč ne bo več tukaj. Imamo na razen doba, Ja, to bi bilo perfajn, ja. Zbleklo bi. Ta kavč je res disgusting. Nočem vedeti, kaj vse tukaj. Pokaži notranjost, pokaži pod havbo. Nočem. Ne, that's enough. Let's go. Vse bom jaz tisti, kjer se bom mogel pod njega krolati. Oge, smiliš se mi res. Tam je pa Luna. Jaz je videla svoj odsev noter, pa je čist posrana. Kaj, sem res? Dej, no! Ni menjal kole. Ajde, se pa da vidimo, če to paše. Kovata, ne mama. Let's da ti to pokažem. To Rent Parkside. To je super orodje. Parkside, I love you. Največji ključ, ko prije tu zraven, glih za malo premali, da bi šel na vse, kar pride. Sem si kupil bench za workout out, nisem imel prave velikosti, ker je slightly bigger. Ampak samo hočem povedati, da dajo ljavžen ključev, razen tistega, rekel je neki standard za vso pohištvo. Meni je to že 5krat povedal. Fuck, pissed about it. Kaj je to? To je neki suicide shit. Sem že sprej videla. What the hell? Doma smo bila. Jaz bi lahko prinesel eno desko zraven, pa bi popravil to, Pa pa sploh pusti, nisem noben vedel, da ne sedi tu obstaja. gor, deski. Jaz sedim v toti luknji. Ja, to pa res I je. love that hole. That's what he said. Oh, yeah! Ok, zdaj pa grem jaz into the thick of it. Če umrem, Imam jaz tvoj Geralt. ne vem, komu naj dam 3D printer. Aj, ne men. Ti z njim, če ga ne znaš uporabljati. Prodam ga, la. Kaj? Prodam ga, la. Ja, the thing I love. Bi se mi samo to dol spustiti na face. Dan smo mi unji sosedi, ko gremo vse na živce, ko vrtamo. Kar je treba, je treba. Se na vpoden vrtama. I love that thing! Parkside, ladies and gentlemen. Parksideov adventni kalendar. Jeper. Point vloga je, da postavimo tukaj noter poslo. In zdaj moramo nekako midva tale kavč, pa se moramo puzzle špilati. Mislim, da najbolj zdaj prinesemo Hodnik. jubilo. To najboljše donesemo na hodnik, pa v kopalnico, pol pa me donesemo vse pojslo. Jebem te, no. Dobro, jaz sem mislil, da to več Tukaj bo zdaj posla. Nekako lepo stanovanje imamo. Res imamo, trenutno je pa prečudovito, moram reči. Pokažem, kakva je una soba, ker je ta soba je čist premajhna za karkoli. In zdaj bo fajn tukaj noter kavč in lepo Janova mizica. Moja mizica je tu, pa se lahko vsak na svojemu koncu družima. Ne družimo, ja. Tak se pol začne. Ja. Konec. Konec! Ko se nočeš več videti. Ja. Zdaj se ti šrofkiper, ki si. Upsi. Ale first person. Samo škaj, se bom veš. Au! Pikno si me, no. Imamo naše mačkice. Obiskovalce. Ja. Halo. Ne not! Luno pika, se mi zdi. No, pika. To da je. Snimi to date. On spal nekaj črnega. Slithering around. Ne, Okej. noter. Ah! No. Shrek gang is back together. Ja, Hi. Kam gremo? Shrek serije. Serija. Dobar dan. Gorensko. Pozdravljeni ponovno. On je kak je? tudi nov član Shrek ganga. Moram mi še uha zrasti. Ne, ti si samo med partnerji. Mi smo Shreki, ti si pa Fiona. Ne, naši partnerji so vsi Fione. Delaš, ampak okej. Moja prva puberteta. Kaj imaš na majici, pokaži. Ni življenja brez BMW-ja. Ja! Vozimo Forda, ker smo čipši. Zdaj ti malo lepši voz, ki špela ponavadi, no? Če ne, Predstavljamo, kako je špela tu vozila. ne! No, ampak. Ne, tako je šlo. Jaz se počutim ful preveč krič, ko nekdo vozi. To sem se na Masterchefu naučila. Ti imaš vipavo?
Kaj ti? Kaj še imaš? Tam je Nova Gorica. Modro rdeče bolnica, torej Šempeter. Ja, to. Kje je Sveta Gora? Čakaj tam, a ni? Radar je postavil ga. Tole. Tam, ko je neka cerkvica gor. Kje je tisto rdeče modro? Bolnica. Ja, saj se mislil, tako kazino Las Vegas. A ni kazino tisto? To zgleda tako nekaj iz Assassin's Creed-a, le to. Miranski grad. Svetovno. Je to Miranski grad. A? To je Miranski grad. Če me ne bojo ven mrgli. Špegle, ono imajo svetovne. Tukaj imajo toliko stvari. A, noter je igračka. Kaj je to neki Sonic, Mickey Mouse? Od smrkcev jo je pojedel. Ojoj, leto. Oh, What's that supposed to be? I don't know. Decoration A ja, piece. Ja. To neke Disney cigarete. Oh my god, pa Japon. To pa je bag za dildo. Tantarar. Dobro, kaj Tararara. Dildo bag sem ti prinesel, lahko si ga shraniš za potovanje. Tudi ti je ga. Oh, that's sad. Vse za to pa moraš dati noter. Big boy. Povej. Oh shit. Wait, let me get there. Si predstavljaš na šihtu, pa se po pisarnah strelaš. Oh my god, yes. Izhočete lovki vse v tej trgovini. A sam res, tu ful cenej. Meho? Pak je to. Yo, to je... Šlo je. Tu imaš make-up drugač. Lemons. Look at the lemons. Lemon. Oh, to je za face? To je facial mask. You want to have a facial? Zdaj se poskuši. Facial, kaj ti lahko dam facial? Ne, prosim. Ja, ko mi pija na šihtu. Imam feeling, da te malo drgne to. Oh, to ti je fajn, lej. Lift on up. Ja, sam težava tudi je, da rabi sam prevleko. In pol imaš prevleko zraven, pa sam, ko greš na letalo, not nafilaš cote. In pol imaš tule okol, komplazat ti ni treba dati v rukzak in imaš pač cenejšo letalsko karto. What the hell? To je life hack. Ta trgovina je lovki šla v kurac. Jaz sem mislil, da si ti neki delovec, pa da me boš prišel za napesat zaradi tega, ker snimam. Nastav noht. Lahko to naredim? To ni lak za nohte. Aj, sej, zdaj ster. Ko neka random plastika so zvezala s tem. Ja. Kaj še ga? Ostajam pri svojem Emporiju, Armani. Kaj je to? Mask mixing bowl. Vsi neče več ovitke. Skočem pinki. Jaz hočem zelenega. Jaz bi to imel pinki. Le, to je to sticky holder, a veš, ki je kao zdaj popularna laka na... To bi jaz rabila, actually. Kaj dam na Ogledalo. okno gor? Hobotnico v lovi. Zakaj imajo vse to ti anti-stealing stuff, kaj to samo krade, ali kaj? Te na slike, vsak svojim. Glej ga. Evo for a shelf, vsi tripijo. Actually. Zdaj imela Nila. Ajaj, so cute. Par Skeleton Crew, drugač najboljša Star Wars serija. Polnega je dobra. Vim je tudi tu. Oh, I like this. Všeč mi je, ko imajo tukaj malo drugačne kot v Sloveniji, ker v Sloveniji imamo tak 3 različne funkate. Polnega druge imajo takih Slovenij in nisem videl. I like it Picasso. Snimaš, ne bom rekel. Flying Tiger, bitch. Yo, build up, man. In zumba. Pump In it ena. up. In To dva. imaš še skill, no? In nas bojo fuknali. Kaj to je? Actual fridge ali ne, ni? Get some fancy. Kak je cool. Misliš, da bi se jaz držala, da bi jedla končno zajtrk, če si Ne. to kupila? Ne. You are so lucky to have me. Oh my god. Slay. Ajaj, se ne vem, kaj je slabš. Gleda še enkrat. Koliko je velik, ja. What the fuck je to? Oh my god, au! Au, to boli! Dejansko boli, ampak paše. Au. To bi ti nucal zalaufati. Ja, imam preveč fukane noge. A je to kaj useful? Kaj je to? Ja, Ne. to je za letce. Wow. 6 evrov. Odstrani se počas. Ne. In ja. Ja. One for you, one for you. Ju,
family. Yeah, we do. That's racist. Praviš vodo. Looks fishy to me. Oh, axolotl. Okay. Partija biljarda. Mini biljard. Look at the axolotls. Sem videl žive, kolega me žive. Oh, Svoje zbek, pretakneš in potem slinky. It's a slinky. Magnetic breakfast sticker, sound less. I am. Ima nekaj trdega noter, da bi mogla delati. Glasio bi se mogla. Ne, lučmo. Oh, it's like the bear thingy. What you got there? Ne vem, jaz sem gledam random stvari, ki so zanimive. Kaj je to? To je za pucat. Kaj to je? Ultrasonic cleaner? Ne, just jewelry cleaner. Ha, Pa te v nipel smok snem. dojiš me. Cari na cari. Hamburger. O, to lahko narediš, če si lucky. 9-1-9-6-4. Ne, 9-6-4. Tole je pa... Ja bi znal biti. Oh, I like it, Picasso. Look at this. Ja, actually, ja. Zato jih imajo zihrali. Dviguje tam palic gori. Supposed to be there. To meni tu skozi dela. Co se oglaša? Kaj to ti uhli krekajo? Oh, that's so cute. Ja, samo skama samo eno uho. A smo šlatili? Ja, okej, nisem šla tam. Šlatili. Tek stisni. Daj tukaj prst, pa drugi sem prst. Oh, that's pleasurable. Oh my god, to je pa isti, samo da je axolotl. Sram to si šlatajo. Zdaj rabiš pa razkožilo. Imaš pila? Okej. Ja. Le kak je mali. Oh, it's so cute. Bowling, košarko. Zakaj bi hotela imeti kaleidoskop? Shapes and colors. To smo mi delali v osnovni šoli sami. Res? Ja. What the? I see a dragon. Veš, če si narediš lista, kaj vse moraš narediti, pa je v bistvu jih prioritizeš. Winner. Da lahko daš baby noter? Yes. Tu? Ja. Prvi 4 tedne bi še šel, pa je pa že prevelik. Kaj to je meter? Ja. Meter? Ja. 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 Ja, ful dobro, sem te, si to sam. To dolg je. Ti že veš. Ojoj. Cooking for one. Tak malo jaz kuham. Kaj? Ravno deluje. 3D pen, ja. Če dobimo polničko, pa polnič, da to rečemo. Kaj ti? Samo, a veš, da je definicija stres bola, da ga ne smeš več pobučiti v tismo, ko te stresira. Ja. Jaz mislim, da je pa stres bol zato, da ga Da ga, fukaš da ga, oh. Možnost je, da je kakšen organ že ptal. Krošo nek nas. Surla. Kaj je bilo sploh kao? Ja. Fashion moj. Fashion trigger, Sorry. Samica. Passionate slamica. Kak je dol padal po krov, ko je vrglo ga je to. Kak je bubble tea? V redu je. Good. Ne vem zakaj sem... Leko je obratno od tistega, kot je O, samo res. Grega. Ja. It's refreshing. No, thank you. Grega, veš ti se rekla boom passion. Ja. Ena tipka ne dela? Daj da kamer, jaz to pucam, jebem ti mater What the pizde. fuck se dogaja? Ne dokažem, da birila nismo objavila že full cajt. No, ampak tega sounda pa res nisem slišala že zdaj eno leto. In slišimo tole. Da nala sound čez. Blank blonk. Joj, Ko si ti slikala? Moja pleša. Moje objavljanje birilov. Tistem. Ja, še enkrat na mesec pa še grele. Ko meni za vas v osnovni šoli. Ja. Daj pokažite to, no. No, tle je bilo najbolj aktivno november 23. Ne, pokaži to zdaj, no.
Ja! Zdaj pa za boomerje, tu To je ne vemo, cute. kaj je to, kaj je to. Ti ne veš, kaj je biril? Dej ti Gen Alpha, ali kaj si? Kaj to je kao neki... Kaj je Biril. biril? Look this cutie. Aw, cuteness. Mislim, ne gledam, kaj bo rekel rad za folk. Včasih je bilo ono, da si ob eni uri je cel svet dobil naenkrat notification za biril. In takrat si se mogel slikati in si mogel to objaviti. Imel si samo toliko časa, da objaviš. Zdaj si lahko zakasniti tudi. Ja, pa si lahko tudi kasneje objavil, ampak point je bil, da kao vsi naenkrat, ne vem, pa so gledali, kao vsi naenkrat delajo v isti uri. Pa je lahko bilo, ne vem, en dan je bilo ob 5 popoldan, enkrat je bilo ob 3 zjutraj, drugič je bilo ob 8 zjutraj, a veš. In bo pač ful zanimivo, sem pač ta aplikacija pa tako umrla, po moje. Če je šlo pač v to, da tukaj tipo lahko daš storije noter, Ja. lahko pogovarjaš s prijatelji, pač je bilo... Skaj to nikoli v life nisem že čul za to. To je za mene čisto srečni koncept. Ne, jaz sem ga imela nekaj cajta, pa sem ga ne imela.